nikitafakari huruma zake Bwana Yesu, nikifikiria upendo wake Bwana Yesu, alipojitoa kuja kwetu wanadamu, alipojitoa kuja kwetu duniani, aliacha enzi akaja kwetu duniani, aliacha enzi akaja kwetu wanadamu. Ni upendo gani alionyesha Bwana Yesu? Ni upendo gani alionyesha Mungu wetu? Kumtuma Yesu kuja kwetu kutukomboa, kumtuma Yesu kuja kwetu kutukomboa. Ni nabii nani angeweza kusimama? Ni mtume nani angeweza kusimama? Mchungaji gani angeweza kusimama? Ni nabii yupi angeweza kusimama kutukomboa wanadamu na dhambi zetu, kutuokoa wanadamu na dhambi zetu? Ni Yesu mwana wa Mungu aliweza, ni Yesu mwana wa Mungu aliweza. Oh, ni Yesu Baba, aliacha enzi yake. Ni Yesu alikufa kwa ajili yetu Baba. Aliacha enzi na utukufu juu mbinguni, aliacha enzi na utukufu juu mbinguni. Acheni maovu yenu mkamrudie Mungu, yeye ni mwaminifu atawasamehe. Acheni tamaa zenu mkamrudie Mungu, yeye ni mwaminifu atawasamehe. Acheni ubaya wenu mkamrudie Mungu, yeye ni mwaminifu atawasamehe. Oh, ni Yesu Baba, ni Yesu aliacha enzi yake. Ni Yesu Baba alisimama, Yesu akasema nitume. Oh, ni Yesu Baba, ni Yesu alikuja, alikufa kwetu. Ni Yesu Baba mwenye huruma nyingi. Ni Yesu.
nitume. Oh, ni Yesu Baba, ni Yesu alikuja, alikufa kwetu. Ni Yesu Baba.